Lily Clark at BP, Pinya Birta ang tonpen Arjui Tham. Methang along le, methang adim along churai kom ki pulute, mat sinang churai kom jilang. Nona por nat silong le ke joy ke dulang. Nat lo ke dupo, nat lo ke dampo. Lason si, wo signify kri poarni poloni constituency ke parlo, sok long tar, jang pongar lok, torte langso, long hu pen dang lok, rong ke barada tum chi room si, torte langso la pen, sok long tar to war krong ni ke chitag long, rong ke barat ke chisong asai kideng. Kachisong hud long le patanang pipetik, palm storage, project chi hek pen PSP upon long le pek hek te pusi ke hang sar lang pon. Nang than vek nai kinama bang pan kijor bang pan nang paklang vek nai nam nang ne ke kinam bang ta kijor bang ta jor nang ne ke inglong ko an ne alang tum le ke boy plak plak kalimati net ke ko an ne ke parlo ji parlo pola ke sining jujetik long le jujetik ta net ke parlo po go mek pulo ne pine la ke parlo po la ke parlo ke anak tum hem ta parlo lobo nili tum hem ta parlo sok thôi nông ta parlo lo la ke met pu bang parlo lo la ka parlo alang le tum kroi pu he a hem ti pi pu he along le ti pi pu he la ke pi long le ke pi long le aku la tum dak bang vek mati kumat mak ki jor bang kumat mak ki man bang dak long bang vek nang kalang lo anil tum dak edu ke non het wala me lo 1950 pote penangan ke anil tum 75 years playing alo lati ningkan proxy cap rap hokep ten beneng an ningkan proxy cap rap hopleng et an tanil tum asor kartin along tame nil tum dak inglong asor phan kota bang nang pinang ji pusinil tum arong tin pen tame johang dun bong lo lapen alang tum asor kartin tum tame ni tum panang pula pulo nang tum kota mona ji pute dokumen sangke thonoi punil tum ko ane dokumen city lahai xerox turi ke nil tum tangka ke inglong ari cuti kichot pen sinil tum lahai tangka ke long tam ke laso jiros kuria apota kamona ya phan document ki thon dam ke laso paisa ke ni tum phan ke inglong sor phan ke nang paduk ye phan loma lapen inglong sor kamu wang we putong nang lang rob loma lapen ni tum phan pota nang pipe dat ke non ason long le nang chi ji phelang na chi ji ni tum phan dak pen pe chitilu ra damoi putong nang puja phan tong la tum ke klem loma la sarkar so laso Dili tum phusar phisara kai hut pen ke do ke thagadim me thangalong le lasilong le pata nang pivek nang ji pusi ke esi ke chari atuma phan ke hang padopon Kota nang pipit pulute towar pasalam long lipusi romsing rong hang sok long tar rong sarpen lam thepak lang pon. Nil tum thek pon long lo rong nil tum inglong nil tum hem ke do de sami inut bahai ni hem ke do pen ke thek long oh mondo tum da ho komania ake thek muchora tum ta bang po hem adon photo ko thai dam adon kar dam nang tumarong don kan lo amuka hem bang kan lo kula so kar thap la pen amen alis ke pon bang ke pini pen king tonoi la pen la solam clear jetik nil tum phan la so map nang paklang thek jetik la pen kwan ma long le ke dam ji la pen nil tum phan pota nang pipetik ka bang ke la so survey tang ton nang po la pen ako eso na bang nili putuji la bang ke pini pen na bang ke nil tum dak rong arat pen si rong ke barat pen nil tum nang patini lo pini pen bang ke company tan nang lutlong le lo la solam nang department asort nang lutlong le lo la solam nit mana paklar jetik bang ke department nang lutlong le company tan nang lutlong le la pen mondol tum same la pusarwi bang long le lu la hello nil tum ke mang ke Patalong data pit compensation ko an ma ke long nang ji chiri sialong ko an si ke long nang ji ma la so teng pensi nang pivek nang ji anchot kalisi tok jir pen nang paklang vek nang ji kalite long le bang ke pek thek the puta ning je pon thu kachesong hut ke paklang pon teng ke rong ke barada phan long le patta nang pivek nang ji compensation ko an ma ke long nang ji tok jir pen nang paklang nang ji la pen PRF nang parlo ji pu alam klar dak pen nang pachini nang ji jong se ahok pulute ladak rong kep along ke reserve nang dutlong le pusi pachini pon rinti wan ke la pota ni li tum phan nang pachi ot bek nang po la pete nang pivek nang po angko la lo next in number 2 ke la son lo ni li tum document tipo pini ke yaro bang ave pini ke amuk ta hok hente ni tum dak inglong pen ko ani kang lit kang thang ni li tum ke dam kosto ni li tum an to chejun je pen ke dam ni li tum han pata bang nang deng de dat iti lasi non ba ke ni li tum ke
alang li doktor tu ri ham prong hang sa ra phanta nili tum a khin pen bang ke na hok ban alang li dak che wang si akeng tak nang chi bi si nili tum along nang humri si la long le bang ke nili tum phan nili tum ke mangat teng nang pa pleng pinang po alang li tum ke mangat teng si tame pleng pu pu si nili hin pen ke mane che chak don lo la si alang li phan nili tum ko ane ra da tum kiching hot nili tum te kloyon prop senior ke pleng alokati song la so ali ke nang ne pu pe nang ji sitame nil tum la hydro project ali ke nang ne pu sin tum hala sut pen da che song bom wang bom lo sitame non pini ni tum inglong so ro phan luwok putong nang thek long lo ne kopilo ne sitame ke the ke ding tum cm ya ma tum nil tum phanang par ju je pin nang king ke pin pen ali nang hut bom la so nang hut bom ma jane nil tum tar judun bom lo sitame non anta nil tum phan thang ta nang than the dat nang patini ni dat la nil tum non pini bang ka ko la so che song ke deng nang kok lo News Report, KATV News. West Karbi Anglong Lakhapo, Rong Khang constituency ke parlo long boy rong rat tumapan rong asar bronson tiron pen wosik krip clear ni porthimia ke mang pen long lipata ke ron pon. Boronson tiron alang lisitami non amat Karbi rong saramai ni jang long ri kongchun bangar pusi klempon bomlo. Alang li non labang so long lipata rong rat tumapan ki joy pen ke ron pon long laki MLA and CM Dr. Tuliram rong hang pen rong Khang constituency arlo pata kavia rat tumapan an porthimia ke mang pen long lipata selam pinon puka pin khat ponlo. Lapen teron asang ho tami rat sai ki claim aning ki hang pikajok rong rat tumapan document pang room pi pen office ponsi aki joy pen long lipata selam pi ponlo. Long lipata selam pi det pen puthot long ponsi vosi ka chiklo ni phai krip clear ni don thong kep su se arat tumapan long lipata ki joy pen ron pon long lo. Rong rada tum pen tame ki joy pen long lipata long ponapot rong asar bronson ti ron pen CM Dr. Tuliram rong haphan kar cholam the pajur pon la pen rong asar bronson ti ron pen tame CM Dr. Tuliram rong hang pen kachirap chitu duna jok alang li pen tame kachurolam the pajur pon bang so jai megalong rong asar bronson ti ron long boy rong asar Robin Singh Sinar rong mekar la pen patta kilong rada tum chitong dun si jai mek miss sen me et pen pachun ponlo Board Hoy Sopen, Priyanka Balmiki, KATV News. Pinya Birta Kilan Sikang Tonlo, Domi Thakmi Kardom.